stvarno puno anima. U ovom videu hoću izneti top 5 mojih omiljenih anima. Pa idemo krenuti. Na petom mjestu je Infinity Nado. Infinity Nado je novi crtić i on je kopija ili napravljen, ne znam sad šta, od Beyblada. Beybladi su uglavnom stariji. Idemo mi na idući crtić. Idući su Beybladi. Sada sam malo pričao o Beybladima i pričao sam da su to stari crtići i da je Infinity Nado toga nastao. Sad ima i novi Beyblade Blast. A nema vam biti Metal Fusion, nego može biti i bilo koji novi. Idemo mi na iduću animu. Idući je Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Je meni bio prije najdraži crtić dok nisam otkrio još ova dva crtića koja ću sada reći. Uglavnom Yu-Gi-Oh! Je crtić u kojem se baci u karti i onda karte oživljavaju. A ja idem na iduću animu. Iduću je Inazuma 11, ali ne Inazuma 11 Go, već onaj običan Inazuma 11. Da, mnogi ne znaju da je Inazuma 11, ali ja ću reći kratko čemu se radi. Radi se o ljudima koji igraju nogomet i imaju super moći. Znam da ga mnogi ne znaju, ali volio bi da ga pogledate. Idemo mi na moju najdražu animu koju ste vjerojatno očekivali. Idući je Dragon Ball. Meni je najdraži Dragon Ball Z, ali našao sam sliku od Super jer mi se ova najviše svidjela. Uglavnom, u Dragon Ballu se tuče i on je sad poznata anima. Toliko tog videa. Vidimo se u idućem. Bok!